whawhetai ki eiki, pia malo mo e tau koe maua e pongi lelei. Pongi whakaofa koe ni o kou whakawhiloaki fia ke tau taha katoa pe pongi ni. Hua whai kona, hua whakaofa tau eiko si sukalaisi. Koe ni tau malanga sāpate ke sāpate honoua sānuari wana taha whitu. Sāpate aho walu e ni wa sānuari pia kou tali fia loto mawhana tau taha katoa pe ke tau proklama malanga sāpate pia mai Kalofiama Media Ministry ki he pongi koe ni pia ko kole mole ka timo toku hui koe tō mui hono live stream atu e tau proklama hangai kou tau whaanga maheni ki ei koe mi koe walu pia koe osisi koe ia e walu ka wangai koe lau toki moone lea sisu ko whawhaia lau maari e ka kua vai e sino toki whoki mai pia mihi ngā we toki whainga maari e ni ke toki live stream atu e tau malanga sāpate hangai koe au tauanga maheni koe ia ki ai whatawa pe mua pe mo eiki o ku alo maari e pe mea katoa pe mea pina whiha whitu i ngalua pe o ku ke mea i tato e whetapa i he ahoni whatawanga mo eiki ke ni tāpa i kina koe pia mo whamiri ko lawe ue ni i kosi la wātu ke mo ankeles koe ahoni tuku mua ke whahoko te tau malanga sāpate ke si nihu ke kina ulawa ke he lotu i he ngahi uhinga le rei si kau ni ihu nau i whare mahaki prisone pe fuke kau tangata eiki me kau whine eiki ko whaia e toka whare pe kei toi lawa ki he saione tuma ke tau kaunga i nasi he wholofola o tuama sāpate ua sānuari o i wanoa taha whitu ki mua ke tau hoko atu ke tau malanga sāpate o ko toa i pēa e whinga maari e koe ni ke u whawhonga atu ai pēa e Kalofiama Media Ministry e whakamalo matwaki loto hounga mo ka teki mo tolu koe hui koe wike koe ni ko tau whanonga ia mai koe wike mahu inga koe wike haamo e tau koe wike e loto koe wike e malohi pia ko whawhonga atu e whakamalo loto hounga ke toa taha katoa pe u ta whatoutou whetapa i ngalua pe he whoki he Kalofiama Media Ministry malo mua homo whea mai ai apini pia ko whamalo atu ka te mo tolu mo wha laiki e tau Kalofiama whamalo atu ke ngai comments whakalato lahi pe whakate mo tolu mo wha sea e tau Kalofiama ki o mo ngai pēs tau tahaka uhike i nasi ai homo ngai whamiri ngai maheni mo ngai kau ngā me whamalo atu ka te mo tolu whatawanga mo eiki ke ne tāpa i kina e tau tahaka toa pe malo mua e si i lotu pia ko fie maulahi apito hoko mo lotu koe hui koe whatongia pe mo ngafa o ku whakahoko atu fie mau ke mau ha mafu o pa ke mawhana ke tu whaki atu ki tau inasi ai he pong katoa pe ko kore o e ngalo e Kalofiama i ho o lotu ke hoko koe tā puaki hoko e whakoloa ko hi koe whanonga anga o e tau o koe ni pa ko whamalo atu whoke kau sponsors ke ni ihi nau to koni whakapaanga koe hui ke lawa whakato a ki ai visone pe mai ngau e ku whai hangi koe ko whaato to whakahoko atu o broadcast whoki ai Kalofiama i he televisione koe i tonga he TPN pe koe tu Lost Broadcast Network TV whakalistiane koe i tonga i he whiawhi kotoa pe he o no whanima i he whiawhi kotoa pe he whiawhi e fitu lawa si o taito tongi ai a tonga tapu ka o maa whoki a eua pe aku ave e misiona to tongi ai e he Kalofiama Media Ministry ki he televisione TPN na toa taha i he mahina kotoa pe ko ia ko mo ofa ko mo tokoni ko mo filaulau vai manama au fai o angalahi ko hi ko gospel ke ngatai ku lava ki se niti ko ia o to e whakalere ia ke ngahi mea ngāwe ku tau whakaamu ke broadcast ia e tau Kalofiama Media Ministry i ngahi ata au to lere ia ngi peangi ko ngahi fuafatongi au whahako atu peami o kalandu sila te mo tolu ko pe i tapa o kolope au ta whelongo hake whatanga mo i ki ke le tapa kina ki mo tolu pia mo tenga ia kau mo tutu i koe hui koe gospel i koe kulotuia ke tapa kina ko he ekipa mo family mana tua mai helote Kalofiama pia mo ngahi plani ngā aue ngahi whotutu i tau fuou ko tau tuuta koe ki ai ko tau lotuia ke tokoni mai eiki ke le whakamonu ia nani tataki ai whanong anga u tau whai tau tuuta ke kamata anga o e tau fuou koe ni pia tawange ke tapa kina ko toa ki mo tolu e eiki he ngāwe lahi tau whai ko e potfolofola e whai mea e tau malanga sāpate ki ahone sāpate uaini o Sānuari ua noa taha whitu aho sāpate walu Sānuari o ua noa taha whitu ko e vespe taha te ulau tohi ngāwe ko apostolo pa wahe koe hono uofulu mā whitu pa e vespe taha koe ves hono uofulu mā hiwa ngāwe ko apostolo pa tohi ngāwe e lau maari e manu ni wahe hono uofulu mā whitu veso no wofulu mahi va te ulau atu e hiriu pāki motu ampe ko hiriu ko a Thomas Wesi pe no whakarea ngā ue wahe wafitu
version o wahi wau. Pehen hono whakarea. Pea nā nau mana wahe te ria nā mautoka i ha hakau. Pea nā uri e taula e wha i he tau muri. Mo nau whakaamu i ha aho. Te ute whakaonga whakaosi atu. Pea nā nau mana wahe te ria nā mautoka i ha hakau. Pea nā mauri e taula e wha i he tau muri. Mo nau whakaamu i he aho. Ko i kawei ngai tau malanga sāpate o e aho ni upeheni. Ko i taula e wha o e mo ui whakakaristiane. Ko i taula e wha o e mo ui whakakaristiane. Ko i konga whakaosi e version o fulumahiwa na kulau. Tala mai nā nauri ai taula e wha i he tau muri. I he tau muri ko ia e waka. Mo nau whakaamu i he aho. Ko i uhinga honori ko e taula. Ke hanga he taula o puke puke e waka he whetu ko ia. He kono uhinga he nanau mana wahe te ria nanau hake i ha hakau. Ka paulewa he ke ri ha taula e te kina pe ai paia pe ai waka o whatau moeangi ai pe au pe moe au. Pe au tokaangi ha hakau e hake ai. Ka kono uhinga nanau uri ai taula ke hanga he taula o puke puke ai waka he whetu unau i ai. Te ria nanau hake i ha hakau. Ko mea koe maari i ai na kei koe taula pe e taha. Whakamatala o ngaki e luke, vesono ua fulu mahiwa, ngau e waheno fulu mafitu, koe taula ia na e wha. Kua pau ke wha ai taula, kai lava ke ne puke puke ai waka, moe kakai, moe fuuta, o ku iai. Koe taula e wha, o mo ui whakakaristiane. Pea koe ngau e ai taula, ko ne puke puke koe, i whanonga anga au tau whai, i he mo ui koe aki e. Tala noa maari, e tala noa ka pau te ki toki whoki o lau, wahe ua fulu mafitu ko ia e tohi ngāwe e kau apostolo. Tohi ngāwe e lau maari e mānenu. Ko e wholau a Paula ki loma ke whaihana whakamau i. Na e puke Paula o whakailoia ki ngahi lao o e lotu whakasiu na ne mau mau i. Pea i tuunga ko ia o e lao ko e kau loma ko pau ke eke ki he whakailoa. Pe ko fe ai whahinga whakamau anga e whakamau ia. E whakamau ia i he Palestine, i he kau kovana loma. Pe konoloto ke aveia ki loma ki a sisa. Ko tali a Paulana e whema pe Paula ke aluia ke whakamau ia e sisa. Ai utau pepe hange pe ko e ahoni utau. O kai ki tau te whema o ke awe hanga ton e tau hopo ki he whakamau anga lahi. Tui whakamau lahi. Me na tula pe heni. Kai ke whema e Paula ke hopo ia i kāreri mo siutea mo Palestine he kau kovana. O whema o pea ke alu hanga tonu ki loma o whakamau ia e sisa. Pea o ki Maria au pita he te sio koe ki he poto whakaotua na e mau he apostolo ko Paula. Sai, ko hinga ni koe ai apostolo. Na hanga e Paula o ngai aki ai mea na e fōwai ke hoko ia ko ha waka a mei ke whakatawhia e prosperity o sisu kalaisi. Na mahino ka Paula ka ba e whakamau ia i kāreri pia mo siutea hango wahe whanua he kau kovana koe ia na o si wahe mai koe pia mi loma. Kono moni e mate pe au te ke au ia ki loma. Koe tohi koe a Paula koe ke sias loma, kono moni te ke au a Paula ki loma. Koe sias koe o loma na ke whakotu ia e Paula e sias koe ni. Koe lau koe ka whatolo tohi tapu, o ku mata koe sias koe o loma, koe kakai koe na naului, mo manatu e tohi ngāwe pa koe wahe koe honoa, ai hifo koe lau maari e maaduni he loko ia olunga, pe tu ai koe a pita o malanga, pe ulu ia e toko tolu afe, i aho pe koe ia, pe nau papitaisi koe i he vailahi. Manatu i koe kātonga pende kosi, koe kātonga he lotu whakasiu. Pe na e pau ke hao e kausiu ko toa pe me ngai tapa ke heo mamani, o nau hao ke he sentape ke he tuko tako Jerusalema. Pe aku mata koe fukakai koe ni na ulu iai, pe koe osu e whi kātonga, pe taktaha foki e kakai kono whanua. Mahalo pe hange pe nai koe tau whainga tau pepe, ko ha whakataanga whaka koniferenisi ai siasi u whai ki tonga. Pe aku haa wawawau, hao haa pai, e ua niua, tonga tapu, aluato Amerika, Australia, New Zealand, o tau whakataha i nuku alofa. Pe koe hiri koe tau kātonga koe ia, pe koe kātonga he lotu, pe koe kātonga i he ako, pe koe hainga. Pe tau mātuku alo Amerika, Australia, New Zealand, whakawawau muha pai. Mata koe whi whakakau ia. I he hiri kātonga koe ni, na nau kātoa mai koe ki Jerusalema, kātonga lotu koe ia whakasiu, na nau mātuku rewa. Na nau taktaha mātuku. Pe ue e tui, koe kakai eni na e ului he nau hau koe ia ke kātoanga koe ia, o e whakatahaanga koe lotu whakasiu, ai asi koe tohi ngāwe pa koe wahe koe honoua.
Pea koe nau mātuku ko ia, o aule kakai koni o nau kamata ai sias koe ni i loma. Koe uhinga e na hikitohia e paula e tohi koe ki loma. Mua ne talangi o kou whakaamu ke ualuat ka teki mautoru ka kou whakaamu pe ke uloto tatari koe hai fina ngalo a eiki. Kai ke uase he wahena ulua koe tohi loma e tanga e paula, koe e kupalani ke ualu i Spaini, pea wafi e toi peo siat ka teki mautoru. He whakaofo ke a paula ko uhi, koe taimi koe nina e fufe wheka au pito e whakatanga i lotu whakakaristia ne. Pea ko loma o iai koe asisa, aia koe taki a koe ia i he pure anga loma na nau ngai aki e rea sisa. Koe rea sisa, koe ngahi rea tuku whakaholo peo, hangi peko ngahi rea he lota, koe ngahi rea tuku whakaholo. Hangi peko tau mea koe whakatonga, hangi koe rea, hangi koe hingoa whakanopere, peko hingoa matapure, hingoa, koe ngahi hingoa koe ia, koe koe hingoa totonui, koe hingoa whaka langi, o tu whakaholo, hangi koe he lota, koe sisa, o kai koe tamai koe sisa, koe hingoa na koe tamai kehe ka wai koe sisa, hangi peko tau whainga ulunga whakatonga, ange koe whiela kepa, tu iha te iho nuku, O kui kai, koe mati peki a te nuku, haku mai nuku, koe whiela kepa, Kau koe kono hingoa na, koe hingoa kehe, kai tu whakanofo kai hingoa koe. Ai koe he lota, koe ngai hingoa whakaloma whakakowana, koe sisa, koe ngai hingoa pe ia, Ai a koe peki a te sisa, kai hako mai, tā mai tako no hingoa na ko sione hai, pia whakanofo lewa, tō lewa hingoa koe, kai ko sisa koe, Pea ko loma ina iai. Pea koe pūre ni koe e kau loma ko sisa na ne tūtū ni koe ia ke whakatanga i koe ia alot whakasiu. Kai ho ware a paula koe hui koe ia ki whalokunga kakai loto lahi whakotu e siasi i he matawhare pe koe o sisa i loma. Ai koe tau pehe pehe hange peha loto ti pehe mata koe mea whanamo e whangalai one. He koe mea nei whai koe no whakamamahi i koe ia pauna tamate i koe kau korisian. Hange pehe koe ngahi mea utau whanongo ke he ahone koe ISIS-a, koe ISIL-a. Nai whawhanga ke whanga laione, whanga manufekai a ko ia. Li me kau koe ki loto ke fu aurina, mu wha asia he ngai whaiwa hangai koe whaiwa pen hair, ngai whaiwa loma teimi, koe fu ngai fu amphitheater, ngai fu aurina me he, tau nau toki mea mai pea sisa mia, Koe le tuhu pe koe non lima koe mate koe, Pe ku tamate ia ke here tā, pe ku whawhanga ke, o mai koe o stuke whanga laione o fie, kai he ngai aho, ngai wike. Toki homoki mai me, Tukate kau panau toki hanga o keina, Kai toki mau e fia ko ia aloma, Na tula pe ai ngai whakatanga o aho ko ia. Wheka pe vevela au pito. Kai ho wale a paula ene whanonga atu o ki ai whalukunga kakai loto lai ke whakotu e sias i he matawhare o whaingata apea mo e whakatanga. Lolo tonga e ulo no i ka kaha ko e whakatanga o ki ai kau kristiana i a whakotu sias i loma. Pea whaitohe, ka le te keki awa paula i ki loma. Ko toki awa ena paula ki loma, ko nea o tanai ko tama pōpula. Ka koe mea ku whakawhiewhia, o koe ko ha pōpula kai haa, pe ko ha pōpula tā mate, pe ko ha pōpula whaihia, koe pōpula a kalaisi. Aluatu koe pōpula, koe whakailo ia koe hiko ngahi mea helot whakasiu. Ka kohono moni, te tonu hia pia paula, pe ko moni a paula ia. Koe whaihe kau whāresi, koe kau sātu, si kau tola iki, ia whaihe ngai loto kovi me ngai tau whihia. Ka ke, nai toki awa paula ki loma, nai awa tuia koe pōpula. Ka koe mea koe maari, koe uhinga na ne fie maawai ke āmea ki au ki loma, ki au ki asisa. He kune whakam ke hoko ene mo ui, mea na ne fōwai koe pōpula, ko ha mea ia ke whakawakai ai kospe o si sukalaisi. He ke taimu koe e au koe ki loma, o tu he a o sisa. E a fio mai a sisa, e a fio mai kai kau seniare, kau eki tau, e iai mai kau kovana ma o lunga te nau iai. Pea kola mo oni, e haha o mai ai hou eki. Pea lau lewa e paula ene whakamatala, ko le malanga pe ko le tala loto ia i he ao e fukakai. Wow! Tō atu moni koe whahinga langi mamao e lau maria maro ni he mui apostolo. Whewe mua ke hoko mea o ke fōwai, ke hoko ia ko ha waka o e kōsperi ke talaki ai. Tala ia Paula ka Timote, danga i Paula Timote, haisi au, ka weke haisi ai ai wholofola ai otua. Tu mua ke hoko mea o ke fōwai, tu mo ke hoko e mea ai whakatanga, ai polopari mo ke fōwai, ke hoko mo ia ko ha waka, ke whakawaka ai kōsperi a sisu kalaisi. I he wheitupe, lau mo e mea o ke fōwai ko e whainga maari e ia, ke talaki ai, ke talaloto ai, ke whakamooni ai ma sisu kalaisi, i he ao o i tu i mo e hou e ki. Mahalo pe api ngako o ke whaiako ai, mahalo pe api ngako o ke ngā ue ai. Ko hai wheitu ku ke i ai, lau mo ko e whainga maari e ia, ke talai kōsperi ke he tu i, Talai ai kōsperi o si sukalaisi ke he pure ngāwe, ke he fōmeni, ke supervisor, lau mo e ka whainga maani ke talaki ai a si sukalaisi i he mea o ku ke fōwai.
na ya wa paula ki loma ne ke ko ya o ke tama tau atai na hange ko ta hopo atu ka feitu he kesi ke malanga e kosperi na ya wa tu ya ko popula ka ko me ko fi la hita hai ko popula ya akalaisi ko e ke at ke te ko e ahoni ko popula ko e ahai o ku ape o ki kai ke no fotau atai na famole more atu mahalo ka yanga be foka ka o be o ke tau atai io mahalo be o ke hai sei ni honi ma be o ke iapi popula pe ku hai honi ma i kai o ke lui holo pe ko ka no mo ni o ke popula ho mo ui popula ho atamai popula ho foka kau popula ho loto popula sione valu tolu fa ko yo fa yang hala ko popula o yang hala sione valu tolu no ka tu fa ta na he aloha taha ko ta ta na mo ni ko hono mo ni e kai nga kapau o kai ko popula ki tau tolu akalais o tau ho ki tau tolu ko popula ki tau tolu a te bolo a setane pe mo yang hala ka ko Filipe wow ko hai te ke loto ke popula ki popula akalais pe ko popula ko e te bolo ko ka folau ko ni ko folau fu ka popula i he baka ko ni ko paula peta ko popula ya kalais ko fu toga ka to fu ka popula ko na he ko baka ko ka popula fai hia ko yo ya ke tu he ao ko o sisa ke hopo ko hia matea ya mate pe ko mo ui tuturi me me paula peta ko popula ya kalais ko fu toga fu ka popula ka to ko na walu ko he baka te ke to lau he ba he wa fitu ko popula fai hia kau kai sa ko kau ta mate ko ha fu ngai ke na wala tuai ko vaka ko tau fononga he mo uini o ku ape ka popula kai ke hoko ko popula ka lai sange ko paula te ke hoko ko popula i nga hime o mama ni ko ni folau pe he vaka peta ka popula ta mata ki ka lai ka popula le futo nga ke te volope mo seta ko e ke atu ku hi ko vaka tau fononga i ko popula ko e ahai popula ka lai pe ka popula te volope yang hala pe ko seta ne na o fola watu alo mari pe fonongai na o homo ate ai waka faka foki fape asi mai fu matangi ko fa matala ka vai wa fitu fu matangi faka mana wahe ko e fu afa lai sai kolone faka tu ta maki manuhao pe ko palo pale bala na o fita laki pe mo haveki like o a we ke ves ko ni ai ni ko ia ulau ko ia e ahoni i tau peai. Ko tau hiki whanonga e wano ataha fitu. Pea ko no mo oli hange beka whakamatala koe mahe wa fitu. Nau kamata e nau wholau whaka ofo ofa. Me a koe tasilo, longo noa beautiful. Whaka ofo ofa mo oli e nau whanonga. Kai whaka whoki whape nau tōtoa ke waha. Asi kuririwe matangi, kamata ke angiangi, kamata ke kaupeau. Asi mai e sai kolone. Ki tau hutu peka tau ki analyse. Mahalo peka tau folau ko whahi wano taha fitu. Ka matarere ye. Me a koe nonga ma me tō ate whakafu e tau folau. Wike koni ku tau situa koe me iai e tau koe haamo tō atu. Lotu pongi, lotu efi. Tau kai pongi, kai efi. Whakalata pa koe ngai siasi. Vete ngata e whakalata e maa whana wike haamo. Koe whakatonu rea koe aku homo ho tau waka. Alo maari. Ifo e tau tokoto atu ho tau waka. He wanoa taha fitu. Ku langi maari e whalau. Whakafofa. Kau ki whakatokanga tupe. E ki tokanga. He koe matangi mo e peau. Koe konga pe ia e whanonga u tau whai. Ia mahalo pe alo maari e ahoni. Mahalo pe alo maari a pongi. Mahalo pe alo maria sa anuari ka ko tu mahalo ko february e ki kehe mahalo pe e alo maria maas ka ko epeleri mahalo e kehe ko taimi ko o tau fonongai mana tu ma upe ko matangi mo ho mo pe au ko pau ya ki hoko ko tama ko pe ko kauta na honga ngai ko me ko ai vaka o si ilo e nau tolu ko pau ke fitaula ke vaka e mo matangi mo pe au mo ho. Pea ko pau ke nau ngahe waka ke ne lava o arcanes ke ne matu uaki e ngai matangi mo e peau mo e hou. Ai ka whakarea ke taha koe matangi peau mo e hou, koe pau ia. O kui kai ko ha mea tupu koso whakafoki whahake pe ne hoko mai. Pe dipen me mea utau loto koe kia. I kai. Pe te ke loto koe kia i pe i kai, koe pau ia.
ko e pau ia ki tau whitau laki mo matangi, pe au mo hou. Whawhetai ke ki ka pau alomari a honi, whawhetai ke ki ka pau te alomari mo a pong pong. Ka hei kai alomari e pe mea kotoa. Tuke utalat ke tiko he wanata hawhitu. Hei kei ke tasilo, hei kei ke hamore more mea kotoa. E ia e taimi hamore more, e ia e taimi ki alota maki. Ka aku mahu inga ke tau mateu teu. Mateu teu. He ia e taimi ke tau whitau laki pe mo matang. Ko e konga pe ia o e whanonga anga. Ko e konga pe ia e tau wholau he o seni e keresi o tua mei taimi ki tāni ti. Tau whanonga mai me he wana taha no, he wana taha fitu. Ko e konga pe ia e kainga. Ka o te ke whakalolo atu ko mohe tā ngulu he kao kao. He alo maari, ka take mateu teu. Ko e ahoni ka a pongi pongi e ke. Pea tō mai fu matangi ko ini. Tō mai fu matangi. Whakali lifu ko ni he waka nei apostolo mo fukau pāse se. Tawa mai na e lako e uta. Osi moni si vai amanaki e mo ui. Pea ko inu ta wao mai e ke vesi ko ia na kulau e ahoni. Kau te whakaonga whakaosi atu. Pea na nau mana wahe, te ria na mautoka i a hakau. Pa mauri rewa taula e whahe tau muri. Mo mau whakaamo ki a aho. Na mau mana wahe, te ria na mautoka i a hakau. E ani ai matangi, e angi pia moe pia au moe au. Pia na mauri rewa i taula e whahe tau muri. Pia koe ngāwe ai taula ke ne puke puke ai wakahe feitu ko ia. Ke iwa na mau hake i a hakau. O mau whakaamo i a aho. Koe taula e wha. O mo ui whakakaristiane. Koe wholau a paula ki loma. Koe taipe mo ni e tau wholau. He o seni e kerese ai o tua mei taimi ki tāniti. Koe tau wholau i he kerese ai o tua. Tau wholau he o seni o ene ofa. Ia e taimi alo maari. Kai manatu ia e taimi alo tāmaki. Ka kou ki tokanga ke foi taula e wha. Na nauri. Nai kei koe taula pe tah. Nai kei koe taula pe ua. Nai kei koe taula pe tolu. Na e wha. Pe au fie mau ke whakapapau i o ku wha ai taula ku keiri i ho omo ui. I o whamiri i e siasi. He koe taula ku ne puke puke ai waka. I e feitu ku ne iai. Te ria na hake i a hakau. Ka pau he kei te keiri ai taula. Ko ho waka ai hake he hakau. Ka ke mana tui, o kai ko alu ke hake he hakau. Ko alu ki fe, ki loma. O ki ai e palani mo tau mua o tua ke te ko he wanua taha fitu. O ki ai le palani mo le tau mua ke te ko. Ka ku fei ngai te walo ke mere mo he fo i wahaa. Ke iwa na ke au ki he fei tuu ko i ke folau ko ki ai. He o ki ai palani mo tau mua o tua. Ko ia o paula ki loma ko tāpua ki lahi. Nane hike ngai ipiseni me loma. Mau whainga maari ke ne talaki ko speri ke sisa. Moe kau maolunga, kau komanda, kau kovana. Koe tāpua ki lahi tari mai. Hu mai rewa e te wolo he fo i matangi. Koe whenga ke ta ofi. Koe te wolo kune whenga ke whakangata ko he oseni. Ke ua na ke au ke destination. Ke wheitu o palani o tua ki ho moui. Pea koe ne palani le rei. Mo ne palani whaka ofa ke te koe. Kau whenga te wolo ke o na ke au ki ho ui. O koe ho tare niti, o koe ho kif, o koe ui maalunga, o koe ministry, o koe sias. Kau whenga te wolo ke ta ofi koe ke whakangata koe ke noke auti koe ki mua ke au ke whetu koe ia. Ka koe ni. Ka pau te ke ri e taula e wha, te hanga puke puke koe he matangi. Ke osiangi koe ai matangi. After the storm, you still follow Jesus. After the storm, you still save him. Osiangi ai matangi ue ke i hokatu peho folau. Ke au ke whetu na ki palagi. Na nau mawaheki nau tolu me Jerusalema. Na ke koe tau mua koe hake i he hakau. Koe tau mua ke na wau ki loma. Koe mawahe ai waka. Me nuku alofa. Waka tahi. Koe mawahe koe ia. O tumatuanga ofa me wafu i nuku alofa. Koe tau mua ki pangai hapai mo wawa. Na ke tau mua ke heka mai i he hakau. O walu tau mai koe waka nuku hake hakau. Na ke tau mua i mawahe ke hake hakau. Koe tau mua ke au ki hea ke feitu. No muka, pangai, wawao. Pea foki mai. O ki ai tau mua e o tua ki ho mo uhi tauni. Pea uwhi mau ke au ki fwoi tau mua ko ia. Ka u whenga te volo ke veuki. O si ilo he te volo ka pau te ke au ki loma, te ke hoa koe tā puaki. Ka pau te ke au ki he, pea whenga reba te volo ke tamate i koe. Mau iho whamiri. Kolosi mua, pea au matangi mai hafua. Ke veu kakoe ni. Mahu inga ke tokanga ke rie fwoi taula e wha. Hanga he taula koe o puke puke koe.
lo tonga ai matangi ke osi ai matangi o ku ke tu ma upe i e ko si su kalaisi me apang o to lai ko kristiane ko matangi hili fakia mai vaka i hakau ko foki to lai bli aki he to lai mo ui li tau vele to lai fo i he polo pare ma ko hili fakia mai vaka i he hakau ka ko fa toka nga ke tu wana ta fitu fa papa o ku fa taula akuri ko taula o luago fe mau ke li i ho mo i ho na ta fitu ke han hai taula ko puke ko mahu inga ai mo ui lau folofola mahu inga au pito ke manako ke folofola ai otua e kaunga kristiane ko taula o luago ke ne puke ko folofola ko ia ai otua mati wai fa version of fa ke mo i tangata i he mape ka i ngai rea ko toa pe ku homo mai pe me nguti o tua ko folofola o tua ko folofola o tua mai o mo ui it's a prayer of life to kanga ki he folofola ko ia tua si vai ula ki version of valu ko to hine fono ke na mahu i mahu tu ka ke faka lau loto ke ao pe mo i po ke to kanga fai o fata ke me ko to i ai he ko ia te ngai o hala ke monu ia pe ke to ki fai faka poto ai. Oh, hallelujah, sami ulaki version no wa kako ene fia pe ko ene mana ko ke fono asi hova pe ko fono asi hova ko le fakalau loto ki ai e aho pe mo po sami ta hawa pe version no ko maang ho folofola e siliwa ko haka mo haka to fitu e fu foni se afi. Oh, hallelujah, se le mai ta anima ta no pe na ilo honga hirea pe ko me akai pe ko folofola ko fakafie marie pe mo fakafie fia ia ki hoguloto. Wow, tako folofola tu ako tau me akai e ka nga kristian se le mai tani mata hanoia pena ilo i honga ilia pe ko i me akai wow tu mo ke hoko folofola tu ako me akai ko breakfast ko lunch ko dinner ko ki snack lamu haki ves folofola tala atu e hoko ko tapu haki e hoko ko whakakoloa ki ho mui whakakristiane wahi hao taimi pia mo folofola ko ia e otua wahi hao taimi ka nga kristiane siope porque vai no ua tolu porque veso ta hawa pe siope o ko ma inga ianga i ho folofola i ku konga ma hi de funga te pile oh hallelujah siope ua tolu ta hawa o ko hang e au fuka ma inga ia i ho folofola e sihova o ma inga nge ia i he ku konga ma ka pa e tuku mai to hitapu i he funga te pile pe mo konga ma pa pe at ke ke fil ko tu ko maka pepe o hofi e ko fu konga ma ai ho kapati kai si faka offer folofola ta mai si ope o ko hanga e wi faka mahu inga ia i ho folofola o mahulu haki e ki konga ma ku hidi mai fuka te pile ka nga kristian to kanga ke taula ko folofola atua to kanga ke folofola atua e ka mahu inga au pito ko kristiane manako ke mo ila folofola o kune faka lau loto o kune start o kune meditate o kune memorize faka lau loto ako mau loto oh lau e folofola ko to me akai ke fafanga ho lau mari e ka inga mahu inga ke nofo i he folofola atua pe ko sia te folawi ai kalofia ma ko no faka ai pe ko no motivate ai kakai ke na manako ke folofola pe a bongi tokanga o ia ho folofola ko fekau pe me eiki fere au pito ia e ka inga ko mamfo o ge na to wi ko mama anga ko wesi dia na ko franei fua aku lahi ngai jas ko wait for today lahi au pito ko every day with Jesus ko lahi au pito le fa papalangi hey kumi ha me ke fa fanga ho lau mari ko folofola aku tahape ko me akai fa fanga ho lau mari ko tau fusino materia ko ni fere a me akai ku kai ke ni taki moa kare laise ika fere a me akai u fiti aki a physical body ko lau mari ku tahape ai me akai ko folofola ai otua pe ka paule ba ku hala ai folofola ta ku fie kai a ho lau mari ko ko ke te koe wana ta fitu li e taula uluaki ko folofola ai otua lau ho folofola pe to lai ka pauti ke lau ho folofola mite wana he aho te ke lava pe ko lau se neska faka osi only 20 minutes a day. Hallelujah. Ko lau hoa ho si o TV, ko lau hoa ho no Facebook, ko lau hoa ho si o faiva Filipino. Wahai ha mite wana a ho tope ke lai folofola atua. Pe ko fere da ngai fonga lau to tapu. Palani ke lau he tau kakateta. Maho inga ke tokang ke folofola atua. Taula uluaki, hoko ke tokatah kristiane mo ui lau folofola. Me hanoa, taula hanoa, kristiane mo iloto ko utau lain te hanga puke ho waka he tai me matangi
I longa pe kalistiana ia ku piki he folofola. Oh, hallelujah. Neongo e whepare kina he matangi kei piki pe. Wow. Kaula hono wako e mo ui lotu. Kau ngaka siane, o ku mahu inga ke tō ke mo oni ai mo ui lotu e tau moi whakachane. Sa le mai a tolu veso no tolu ui ke te au pe te utaria koe. Pe te whakahanga te ngai mea lai, ngai mea fufu nai i kai te ke ilo i. Sa me ni manoa pa ke veso koe i ahono taha ni ma. Ui ke te ahe mamahi, pe te utaria koe, pe te whakamo ui koe, pe te ke hanga whakahongole le i au. Whapehe to olahi koe whia telefone na haiwani, ni manoa taha ni ma. Sa me ni manoa taha ni ma, Whapehe to olahi koe tolu, ai kui ngaka se le mai tolu veso na tolu. Kainga, mahu inga au pito e tau lotu. Mahu inga au pito ia. Sa meni ma veso taha fitu i he bongi mo hoa taha mo e fia fite u lot mo tangi o lah. Kia te koe si hoa pete ke whanongo ki hokure o. Oh, hallelujah. Bongi, hoa taha e fia tu o tolu. O tu o fia ho lotu. Tu o taha pe? Ai mo ki tu o tolu e ah. Pwana taha fitu, tau hiki to. Bongi hoa taha e fia, bongi koe kamata fo o e. Moko hopo ke la a. It's a new day, new beginning. Everything is good, perfect. Aho rei lotu. Koe hoa tā, vevela la lotu. Koe e fiafi, ko moko ka ngako taitoe la. Au kuhinga ia, o koe ngai taimi ko hako siwa e manaki, hopeless. Taimi pongi ko taimi fie, taimi kuna lotu. Taimi vevela hoa tā, lotu. Taimi kusiwa hao manaki he fevi, lotu. I he pongi, he hoa tā he fiafi te lotu. Koe ha a situation uke i ai lotu pongi, lotu hoa tā, lotu e fiafi. Mo mana te tau ki rea tonga koe kai, o ke kia hu e bai mawhana ia, koe hu tonu. Iyo, tatau ia mai lotu. Koe lotu hu tonu. Hafa hinga mea pe. Hu pongi, hu hoa tā, hu e fiafi. Lotu. Hoko katoa taha mo i lotu. Whaamiri mo i lotu. Hallelujah. Iskeri uoua. Resa tau noa. Nā ku kumi hataha, ke tu hea wa heke. Waha o tua me kakai. Pena ke mau hataha. O ku kumi o tua kakai, ke now stand between the gap. Ia waha o tua me whaamiri me whanau me ses me kakai. Whi maha kakai ke kau lotu hu fia, ke nau hoko ke kakai o nau tangi o tua. Taula uluaki ko wholofola. Taula hono wa hoko to taha mo i lotu, ko me ende ne puke ko he matangi, na moe hou. Ko taula hono tolu, ko pau ki ke whonu he lau maari e manoni. Be filled with the Holy Spirit. Mahu inga pita tohi ngāwe mai ulak vesu walu. Ka te mo mai malo heo, ka hoko mai lau maari manoni. Ka te mo tolu, pe te mo hoko ka whakamo oni. Oh, hallelujah. Ka whakamo oni seu sarema. I Siutea, i Samaria, pe awe ki ha, ngahi ngatranga maman. Ka te mo mau e malo i paua koe tunamis. Ko foi refa kali se ko tunamis, ha me rea mo e ko finga on we ko dynamite. Dynamo, ko ngahi rea, ko fu wiwi, ko fu malo hi o to na tak. Ko dynamite finga on go alo go faki ko ke pa maka. Pe fana ga taki mo ko pa maka ke tanu hala. Ko ia ko dynamite. Ko se ko fu wiwi ko ia. Ko le hanga taki mai pa maka. Koe hae whahinga mea kune hai ku mua ho moui. O koe iwi ai power of the Holy Spirit. Kene hanga taki mai siana. Olo ka hori. Ka taki mai me tapaka me he drugs. Taki mai koe hae whahinga mea ki ai. O koe power. Ka te mo mai malo hi e power koe. Koe tunamis koe taina mai. Kene hanga ha whakatawa taina koe. Yo me haa monga hanga hala. E so ni me taha walupe. Ona mo kona he wene whatupai whakaliria. Ka ke whonu aki mo he lau maare manani. Ka re tia waheno ni ma. Mo a ewa he lau maare. Mo ui he lau maare. Mo nofa he lau maare. Na mo whakaha ai fua he lau maare. Wow. O ku fie mau ke whonu he lau maare. Papi taiso i he lau maare ma anione o tua. Taula uluaki. Mo ui lau wholofola. Taula hono ua. Hoka tō taha mo ui lotu. Taula hono tolu. Hoka tō taha mo ui whonu i he lau maare ma anione o tua. Seo ni wahewa vesno ua walu. E pehe si owe ngai awha au si te huai hulau maari ki he kakana ko toape. Oh, hallelujah, te huai hoku lau maari ki he kakana ko toape. O kai ko siasi pe, o kai ikai ki he kakana ko toape. Hallelujah, huai he o tuhano lau maari ki he taha ko toape. It's beginning to rain, it's beginning to rain. Hallelujah, huki tu a whakauha. He kuhai ho tuhana lau maari he kua whakausi tau mo uiai. O ku ngau e te bolo ta whaketaha, ka ku ngau e lau maari mane ta whaketaha. Whakaului lau maari ke puri anga o tua. Hey, sign and wonder, miracles going to happen in our days right now. Why? Because the power of the Holy Spirit. O tau whia mau e malo he lau maari. He koe malo hia, koe taula hono tolo tine puke koe he taime matangi mo hou. Whakaosi, ko pope kia hau whakapapau whafoi tui. Personal commitment. Hallelujah. Koe tau wholauni e kainga, pe mo oni, o ki ai, ho tau whangaki I waka o tau wholau ai. Ho
ko mo ui ko waka ko family ko ki waka ko siasi ko waka pe tau folau me tai mi ki tani kono mo ni e alo mari e hon tai malo e alo tama ka pong ta ko mo ui o ia e taula o e folofola ko mo ui o ia e taula mo ui lotu ko mo ui o ia e taula fonu he lau mari ma ole ko waka o ia e taula o ia le whakapapau fa foi tui tui talatu maratui ko ngau e taula ko na ko le puke puke e baka he feitu ko ia e fe pare kina he matangi pe au mo au ta whakawhetai ko ki waka o ia no taula pe o gai ke taula ta pe taula ua pe tol fa whainga matangi ako e ni ke fa pe taula o tau mo ui ngai aho whaka au si fu malo i au pite ngau e te volo mo ngau e kovi o fie mau ke fa ko ki pine me ki foi taula e taha e punakaki pe motu pe ia he fu ta au e fu pe au mo ngai fu au o e kuonga whaka au ni e kau ngā kristiani o ku fie mau ke fa ka pau te ki piki pe ki taula pe tako lau folo pe oh he ke de lava e matu waki fu fefeka fu matangi ia heka ke lava he lotu ta tape heka ke lava kainga o ku mauinga ke ia e folofola au tua manako ke lotu fonu he lau mari o pe to ia pe mo tu pa pe mo fa papa Daniela ba no laki veso no balu kana fa papa wa Daniela I hono loto he kai ko mo uiki e ki e kainga ko pope ke ta fa papa fa fo tui o si o ame futenga me kai ai tu ike ha ke kai me ai ka wa Daniela he ka tala mo le fili mai pe tau mafa e tui porque le tenga kai tenga tau mafa pe angia ke ka tala wo ko ni ke te ina to ke na sino le lei os fa papa wa Daniel he ka ke hang he me kai e tui o fa uri ia ko me kai ko yana os ave ia fa fe lau ki he o tua tamapua ko a papilone ta ko futenga kai ni ai tui ka kono bo ni ko futenga kai ko ni ko to at mana tui ko ka topu kuki ni ko ia I papilone na ma kuki o ko to at e kare lai se ko sa pasui ko I ka ko ha fu to at fute fo kana e whakapapau I a tānera hana loto hei kahi. Koe personal commitment. Koe mea uwhahe te wolo he aho ni ko nanga tuaki mā mani. Whakaari mani hange peko na whakaari mai ai fu te pire koe toenga tau mawha ai tui. Tō atu tau mai tānera hau. Help yourself koe ko salati pakai koe kare koe sapasui. So hau. O whakaari mai mani ngai mea ke he aho ni. Whakaari mai hau. Eba mai tori mo fili hello se mo si are ha help yourself ko hange peko hatau pa fe ha o ko ngai foi tisi e ko foi polo pare mau tape ko fu to nga kai ko ngai fare kai ko imuri ni ko to nga kai wa u alga do ke bebe ko lo hinga na agu ai ha ma ki frasino e tamo da ne kai ha foi se mo ko ya ke mo o frasino ai ko me ko to tu aki mai mamani ko to nga kai na si kai ia tau ma fa ia ni pukadesa ko to nga ai ko to nga kai ko second hand okay le me to na ki to ma au o ko to nga kai it's a brand new things porque fo aki mai ahon ha mau me kai ki anai give us our daily bread give us our today bread ko ma ko ki ahon ni ko ma fo ke ma fa na ni kan tau mai eki ko lotu pa tau kore aki o mai mahe ahoni. O ko kore maa ne afi, ko yesterday bread today. Ko mea au toko naki o toa maau, is a brand new thing, o ka tenga kai. Ko mea au teu he te volo maau, ko futu enga kai. Bako winga ho mama aki, ko kai futu enga kai. Whakari ali mai baba de ha, ke tau oangi, mohau, e babai. Buka silo pe ko a babani. Eva mai ko fu hula tohoin. Eva mai ko lo se mo si are ko toki tau mai be pares ta ke teu fo ko ta kamata fa mo ho ulu ka mata vali ulu teu ko ta mai ko lo se me pares pa ke tu ulu at fo ko ye mare tu ko so atu ko toki vali me pe ulu ke lo bai ta ko na si hidaia ko fu lo se ko ya o se no tai mi ona ia how we ga si su is a brand new things anga tu ata po aki por fa mo no ia ko to ha fa papau fa papau ke tau ke o tua kama so siu ka gwa mo fale te mau tau si hova tala so siu ki sle ka pau bata ko ve o tua filia ko mo loto ke o tua ai tori mo tama pua but for me in my house we will serve the Lord ko pau pe ke ha personal commitment ko taula ko hanga puke ko he kai me fa ingata o te ke hanu pe lau he matangi ko konga pe fononga ka
ka tai me matangi li e taula mo ila fola li e taula lo tu li e taula fon hela mare man pa li mo taula ho fa pau da pele va vesi na ma wili fia na ma hake ia hakau da ma uri e taula fa he tau muri da mo fa amu pe ke po uri li pe taula mo ke no fo yo fa amu ke ko fe ko ia ko ia ye ne te foki anga wa mai li e taula he mo fa ka sari he matang e hiri anga matangi matafi tau ke tu pe ke tau pe ke otua hiri anga matangi tau ke tau pe ke Jesus Christ hiri anga tau nofo e mo ufa kalistia ne pe toi limo e taula ke puke tu ki te matang pa ko lo me puke matang e fo mo ufa family mo sias pa o te ke li pe ko e fola mo lo tu mo fon hela mari pa mo fa pa fa foi tui ke tau pe ke tau pe ke matangi na kai ke fa amo o tua ke ngata i hakau na ke tau mo o tua ke mate meremo i oseni e tau mo o tua ke a o ke feitu o ku ne palani ke te koe ko ne os palani ke te koe tauni ko tau tapoa ko tau koloa ka feiga te vo ke ngata i oseni o meremo ai o fa ke anga o tua ta pe kina ko pe mo ui mo family me amana ki hobok ho tau waka ki tau ale ona ta mahalo pe ala mari a honi ka ke mateu teu e ia ai matangi i hoko mai ka toma ele pe ha matangi mara tu e taula ke li ke fa ka lava he taula puke koe pa tafia me fu loa me fu matangi you still say ta lo te tamai lo tu ia ta baki mo e ki to ta ko pe a koe pe lang ia pe a fiona ia sisu Christ ko alo ko mo fa mo ui amen